Manipur ya pun bagi sektam da singnar pagi mayokta lising ama chamapal marfudra tareta chathakiba miyam gi khongchat puning singduna kunipan lak suba Manipur Integrity Day thoram pangthokre. India lengak na waroishin purakna bahona bana ngasi phawba Manipur da hona da bana ngasi phawba da Manipur da tangdu laita da ba laita bangam handabani haina amuko gi president Fairoism Nando Luwang na haikre. Diai tata na thombada gari masa tungduna lakpa mama masa laikhidre. Amasung August Mapangi World Indigenous Day Thoram Yelho Musing Punna Sarugyamina Sihaina Indigenous Peoples Forum Manipur na appeal tauri. Kurumzari ISTV News tatarab noksari Hauzik Pau Sandong Pizari India Lengak na Kanglup Amada ama Haijin atopa amadana ama muk Haijin tauduna leibana ngasi fawbada Manipur da ing tappa tangdulaita ba phibam da leibang amhandabani haina All Manipur United Clubs Organization amuko gi president Fairoism Nando Luwang na maral secret amuko na sinduna ngasi Manipur apunbagi saktam da singnar pagi mayokta lisanga machamapal marfudra taret ta satkiba amukta thokidriba miyam gi khongchat ningsing laduna kunipan lakshuba Manipur Integrity Day thoramda fongdokhibani GM Hall the Pangthokpa Thoramatuda Mukogi Advisor Ito Tongbram, Poiri Lemurul Merapai Apunba, Manipurgi President Soraisham Memsa, Kabui Mothers Association Manipurgi President Atongpi Kamai, All Manipur Maitei Pangal Clubs Organization Gi President Yumkhaibam Hayatur Rahman Amadi, Rabta Madaris Islamia Arabia Manipurgi, Sadar Alhaz Mufis Shiraz Hamana, Thoramgi Maruiba, Mitungden Singoina, Sarugyaki. Mapungoiba thoram pangthok tringegi mangoinana mapal kangjebungda Nongpok State Museum mamang da leiba Manipur Integrity Pillar da miyamna leishu katna ikai khumnaki tongan ba mioi kaya na saruk yaduna pangthokpa thoram duga mari leinana Fairoism Nando Luwang na makhatana yelho mi singna masagi maramda refugee amagumna leiriba sida masagi mayumda hanjilaga tangtana leitriba phawba ingtapa leire haiba yaroi kuki singidi chinga masung tamda yum ani suna leibana Kuki ayamba asengba IDP nate masagi khul singda masagi yum singlei national highway singda maitei na phawrga satpa yadriba si India lengak na tamna silakpa thong thoshilni haiki India lengak ki thamoi sengdaba thong na Manipur da irang asi leihanbani Kuki militant singna German amadi Tiger Road ki maming thonjinduna lambi semna na bhona rakpa asida kanglup asigi marakta Marshall gi marakta nungai na handaba kaya thokhale Masida ngasi fawbada India lengak na karishu haidana tumina leithopa si laibak thibani German madi Tiger kanano haiba miyam na hena khangnarabu wafamni masida lamdamsigi yelho purporiba si manaba thak amada punna hingminaduna saukhat minaba amukona honaduna lakli lamdamsigi miyam na matam khara nongmai makhol misimina tadraga ingtappa hanjinba hore haina India lengak na fongdorakpa si positive peace nate negative peace ni haiki Manipur Kundamni Bakang Puna, a Papa Tanaraga, Awanwai, Sarugaminarganda, a Quagi Tungi Liba, when Lipsa Academy. A topa, Kanglupa, a topa for some Quagi, Libak Tungi Libak Lepani, Lepani Hagadi, Maduna Lamdamsta, Hena Irang Tokani, Union Home Minister, Palamenda, Amadi Manipur Governor, Tonganba, platform Zinga, I koi Manipur Dahozik, Santi Lakbahore, Haina. Yam claim tori. Lady Boba Quaki Mianga, no Mima Quanta Draga, Missi Mina Yaw Draga, Santila Ena Kanbidi Langani. Manipur is Santility. Manipur receive positive peace nati, negative peace ni. Manipur give yellow me riba, indigenous people lamana, refugee tackle riba, Lilip Kim the Riba Mayamse, Masina, Magi Makunda, Magi Mayum the Hanjalaga, Tangtana, Wakanunga, Labangam Dripodi, Manipur Santility have a so low way or My take the IDP in the Asengba, Mayumaka, Tugai Biraba, later Bakambu Neduga, Aquagi Tampaki Mapum Kiadagi. Tampaka Colonna Mapum Kadagi, Sian cookies in labor, ma'am, the Aduma cookies in Dugi Markadi, Mayum Money Labani, in Panda Mayum Leba, my Kundas, Mayum Labani, Hadiba cookie, IDP, the Madu Kaimadi, a same by IDP Nateva, Koi Amukogi Wakalundi, Lamdam Punna Himinasi, Punnas of Minasi, Punating Minasi Abani, Aduna Sanglabas Hikiasi, Amukona, Manipur Integrity Day, Pangtokana, Lamdam to the Punna Kundamini, Koi Masingi Marakta, Nuxisa Namapuruxi, a Koi Masin Amato in Himinasi, a Koi Amaga Awanawai Hangasi, Hogiba.
पामदब थौदोक नुंगाइदब थौदोक काउथोनरगा अखोई पेंथोनरगा अखोई तंगदु लेताब लमदम ममा पुरक्सी अदुगा अमना होजिक चिंगी मफम जिंगदसु तोंगानबा लालोबगी ममिंगदा लंबीद ममिंग छोरोकत ममिंग थोनबा होनरपदगी वाथोक हेल्पा मसी भारत सरकारना तोबनेब जर्मन रोड टाइगर रोड आइबसीदा वाथोक वैरी जर्मन कनानो टाइगर कनानो कुकी मिलिटेंट की लुचिंग बसिंग मकोय हाइरिबा कुकी मिलिटेंट सिंग अदुगी ममिंगबु अखोगी मयामना चनगदबा लेबाक कोइब लंबी म थोनगनी हाइबसिदा भारत सरकारना होजिबोक तुमिने लरिसि करिगिनो ताबदा यामना नुंगाइतबा लंबी की लाइबक थीब थौदोक अमदा ngase ayuk pung 10 khar helakpa duaida Thobal district hospital da masagi layeng besatkiba mama masa DI tata amana Thobal district hospital gi mamang da thombada laikhidraba mama masa adu Thobal achoba pakhang khong leirektagi Premila kawi mapuroiba soibam manithoi kawi chahi niputarugrum sure amasung mahaki masanupa tonba Arjun chahi 18 sure haidi पुलिस की फंग पावगी मतुंगिन लेखिद्रब प्रेमिला अमसुंग अर्जुन काइनेटिक होंडा अमदा थौबाल लोमदगी हाइथरकलगा थौबाल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मपादा क्रॉसिंग तोबा रोड डिवाइडर मपादा खामलग लेरिंगैदा इम्फाल लोमदगी कक्सिंग तमना हाइथरकपा लैसना की पैकेज ड्रिंकिंग वाटर पुरकपा DI तता नंबर AS01ID C4158 ना गाड़ी की मनिंग द थोमबदा लेखिदबनी हाइदी लेखिद्रब ममा मसा अनिमग DI तता मखादा लेखिबदगी मनाक्ता लेरंब मियामना गाड़ी इनखलगा लौथोखी थौदोक अदुदा प्रेमिला मफम अदुदा अदुमक लेखिद्रे मसानुपा अर्जुनना इम्फाल की राज मेजेस्टी हॉस्पिटल पुखटबगी लंबीदा लेखिदबनी हाइरी इमुंग मनुंगदगी फंगबा पावदा लेखिद्रब प्रेमिला की मसानुपा अर्जुन हौखिब कुमजा 2019 दा इम्फाल वेस्ट की संगांगैदा लेबा हार्वर्ड स्कूल दा क्लास 12 साइंस पास तौरबा मतुंगदा मेडिकल एंट्रांस की ट्यूशन याउदुना लेबनी ngasi asi mahaki मयागी अनाब येंगरुनबा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दा ममा मसा लाकपनी हाइरी थौदोक असगी मतांगदा थौबाल पुलिस स्टेशन केस अमा लौखटख्रे थौदोक अदुदा चेनबा गाड़ी अमदी ड्राइवर फारे लेखिद्रबा अनीगी थवाई याउद्रबा हक्चांग पोस्टमार्टम गिदमक्ता जेनिम्स की मोक्ता थमख्रे असिबा हक्चांग असि पोस्टमार्टम तौरगा हयेंग दिल्ली दा मही तमदुना लेबा मसानुपा अहल थोरकलबा तुंगदा लौरगनी हाइरी लाखलिबा अगस्त 5 पांथोकदोरिबा वर्ल्ड इंडिजिनस डे की थोरमदा लमदम सिगी येलहोमी सिंह पुन्ना सरुक यादुना माई पाकना पांथोकमिनसि हाइना थोरम सि बुसिल लांगलिबा इंडिजिनस पीपल्स फोरम मणिपुर की प्रेसिडेंट असंग कसारना मियामदा अपील तौरी मणिपुर प्रेस क्लब द पांथोकपा पावगी मिफमदा असंग कसारना अगस्त 5 असि यूनाइटेड नेशंस ना वर्ल्ड इंडिजिनस डे की नुमित हाइना लौथोक्तुना मालेम की मफम सिनबा थुंगना नुमित असि पालन तौदुना लाखली इम्फाल की सिटी कन्वेंशन द पांथोकदोरिबा थोरम असि इंडिजिनस पीपल्स फोरम मणिपुरना नॉर्थ ईस्ट इंडिजिनस पीपल्स फोरम की मखाद सिनबनी पांथोकदोरिबा थोरम असि कनागुम फुरुप अमतगी इंटरेस्ट सिनबनते नुमित असि इंडिजिनस पीपल्स सिंग अमतोइना पुनसिनबा अमदी मालेमदा इंडिजिनस पीपल्स सिंह हक कंजनबगी खुदोंचाब पीबा प्लेटफॉर्म अमनी हाइरिबा थोरम असदा नॉर्थ ईस्ट की स्टेट 8 की डेलीगेशन सिंगना सरुक यागनी त्रिपुरा की निंगथौना थोरम असगी अथोइबा मिथुंगलेन ओइगनी नुमित असदा कनागुंबा लनाई नत्रगना लुप अमतना येखाई थिनगाइबा याबा थबक सिंग तौबिरक्तनबा मखाताना अपील तौखी लाकदोरिबा अगस्त 9 दा वर्ल्ड इंडिजिनस डे फगी सिटी कन्वेंशन सेंटर मणिपुर इम्फाल दा तौगदोरिबा सिदा Indigenous people leminariba punamakna saruk yabiyo loina masida lakpiyo haibase khanghanjari Indigenous people forum Manipur haise particular tribe community amagi khakta nate aduna masida akhoi particular amagi natabnena akhoi da karimata issue leite aduga atotopo issue madu mada mayam leirasu Indigenous people forum Manipur ki chapter ama oina leibase dadi लाइरिबा मागी तोन तोन बा इशू पुनमक तो आइखै गदि मरि लेनदे हाइबसिसु प्रजादा आइखैना सेंगना खंगहनबसिनी मसिदा नॉर्थ ईस्ट की स्टेट अरुणाचल प्रदेश नागालैंड असम त्रिपुरा मेघालय मिजोरम हाइरिबा स्टेप सिंसिदिगी लोइना डेलीगेट सिंग स्टेट तरेतिगी डेलीगेट मयाम मी 50 मुख हेना लाकदौरी मदुगी आइखै सेम साबा लोइरे लोइनना अखोगी हंदकी चीफ गेस्ट असे त्रिपुरा की निंगथाव माहाकना चीफ गेस्ट अखोई ओइबिरनी
अहानबो ओइना लेंगाकी अथिंगबगी मायोक्ता योलंबा सिंगल यूज प्लास्टिक कैरी बैग केजी लिसिंग मरी चामरी हुंफुमरी मेघालयाद लेबा फार्म अमदा रिसाइकल तौननब पीख्रे इम्फाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की कॉम्प्लेक्स ता महूत डिपार्टमेंट मणिपुर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड डायरेक्टोरेट ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज पुलिस डिपार्टमेंट पुन खुसमनदुना सही असगी अप्रैल थादगी मणिपुर की तोंगान तोंगान मफम सिंगदा अथिंगबगी मायोक्ता योलंबगी फागतलबा प्लास्टिक कैरी बैग सिंग अदु मेघालयाद लेबा Kakarania Innovative System Private Limited Koba Centralized Extended Producer Responsibility EPR gi kudong chaba leiba farm amada pi khinaba tentha marongban da leiba Ashok Traders na khusinaki plastic khusinabagi thoramaduda Manipur Pollution Control Board ki member secretary Dr. W. Roshan, Environment and Climate Change Department ki director Dr. T. Brajakumar, Mohud director NG Uttam amadi MS Ashok Traders की proprietor Naurem Ashok Kumar Sarugya की NG Uttamna फोंदोखिबदा हौखिबा अप्रैल थादगी ngasi फावबदा लेंगाकना अथिंगबा पिरखिबा प्लास्टिक की पोलम किलोग्राम लिसिंग तरेट हेना फागतखि हारिबा पोलम सिंग असि रिसाइकल तौबदा तोंगान तोंगान बा मफम सिंगदा थाबगी तंगाई फदबा लेबा अमदि सेंटर न याबा EPR की खुदोंग चाबा लेबा फार्म थीबदा मतम चंगबना मरम ओरगा ngasiदगी अहानबो ओइना सिंगल यूज कैरी बैग हाना मेघालयादा थाबनी अतोप आइटम सिंगशु अथुबदा अतोप मफम सिंगदा थाननबा थौरांग तौरी हाइकी लेंगा की तोंगान तोंगान बा डिपार्टमेंट सिंगना पुलगा संगसिलकलिबा खोंथांग असि प्लास्टिक पुंगथिंग थिंगलसि हाइबनते अदुमक सिजनरगा हुंदोकदबा प्लास्टिक की पोलम सिंगी महुता हंजिन हंजिन सिजनबा याबा प्लास्टिक ओइना सिजनरगा प्लास्टिक पोल्यूशन हंथाननबा चंगसिलकपनी मियामनसु डिपार्टमेंट सिंगना संगसिलकलिबा खोंथांग असि सौगतपियु हाइकी सिंगल यूज प्लास्टिक सीजन अगुमजी प्लास्टिक पोल्यूशन लेहन गुमजी अखोइना सीजन नदा यादबा प्लास्टिक सीजन अरुरिबा हंजन हंजन सीजन अब याबा जिंगदुमा हंजन हंजन सीजन अरगा मसी मतौ करमना रिसाइकल तौरगा एनवायरनमेंट द सोहलोइदगे हाइबदुनेबा मसीना मरम ओइरा कांदा खोइगी चिंग पात तुरेन इरम नाला समुद्र मसीदा प्लास्टिक की प्लास्टिक ngangaira kanda प्लास्टिक सिना पूरा काइबा हौद्रिङैदा खरगरा काइथरकपा मतमदा माइक्रो प्लास्टिक हाइना खोइना मिट नहुबंगमदबा प्लास्टिक मकुप लाकदोरी मसीगी प्लास्टिक मकुप से अखोइना चारिबा थइबा इसिंगदा अचापोता याउसलकदोरी अदुना अखोइगी फ्यूचर जेनरेशन जी हक्सेल की ओइबा चौबा चैलेंज अमा थेंगनगदोरी सिगुमबजीदेगे अखोइना ngaktokminaje हाइबनी मणिपुर की गवर्नर अजय कुमार भला अहानबो ओइना सैनिक स्कूल दा विजिट तौबगलोइना ड्रिंकिंग वाटर ATM बुटम बसंकाबा ऑर्किड पांबी सिंह थाबा याउना सैनिक स्कूल इम्फाल की एनुअल मैगजीन फोंख्रे सैनिक स्कूल इम्फाल सुसिंदुना पांगथोकपा थोरमदुदा फर्स्ट लेडी ज्योति ग्रोबर भला GOC रेप्सिल डिवीजन मेजर जनरल SS कार्तिकेय सैनिक स्कूल इम्फाल की प्रिंसिपल कॉलोनल A राजीव वाइस प्रेसिडेंट कॉलोनल SK सिंह अमदी मसक नायबा मियोय कया थोरमपु सिंह ओइकी थोरमदुगा मरी लेनना गवर्नर अजय कुमार भलाना ngasi सैनिक स्कूल दा लाक्लिबा सि महाकी ओइनदि अहानबनी स्कूल असगी महिरोइ सिंगी डिसिप्लिन असि उबदा चाउथोकपा मदि नुंगाइबा फावी हाइकी इंडिया दा लेरिबा सैनिक स्कूल सिंग मागी ओइबा यूनिक ओइबा अममम लेजरबसु इंडिया की तुंगी लाइबक्ति मखोइना लेपकदोरिबनी इंडिया की लाकदोरिबा सही कया असदा चामसुबा इंडिया की इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन असदसु मखोइना इंडिया की दमक्ता लेपतुना सरुक यागदबनी हाइकी तुंगदा सैनिक स्कूल इम्फाल की महिरोइ सिंग अमदि गवर्नर गा इंटरैक्शन प्रोग्राम अमसु पांगथोखी You are the future of the country. We have done our bit for the country, people who are sitting this side of the senior people. But if we look at the era ahead, the golden period ahead, the country, when it achieves 100 years of independence in 2047, you people will be holding important positions in the country. So we expect, which is the spirit of science schools. I mean, though he by mistake said science school, like now, I feel all science schools should be like science school India, because they are in different places, but their culture, the way they groom people, the way the students come out of the science school, it's a unique kind of thing across the country. So you are the future of our country. You are, in few years' time, you would be holding important positions in all spheres of life, not necessarily inside the government, but everywhere. The discipline you learn here, the grooming you get here, is the one which is going to stand with you.
Lamlong Higher Secondary School की Manipuri subject लोब ओजा नुमित हुमनी फावगी मनुंग दा थाबी रक्तरबदी principal की का सोलोंसन बयावना टोंगान बखोंजंग कया संगसिलगनी हाइरी लमलोंग द लेबा Lamlong Higher Secondary School की महिरुई सिंगना संगसिन की बखोंजंग अदुदा class 11 अमदी 12 तमलिबा महिरुई सिंगना स्कूल की गेट ममांग द थोलक्तुना टोंगान ब प्ले कार्ड कया सिजनबग लोइनना खोलाव कया सुलावखी Class 12 Science Tamliba Mahiroi Tongbram Shanathoina Chaliba Sahi Sigi Wina Manipuri Madi elective Manipuri Hide subject Ania Sigi Oza Laitabana Maram Waraga Class Ningtina Taubidana Lakli Haiki Wat Liba Oza Sing Happy Naba School ki Principal Yauna Marilena Basingda Cherol Kaya Su Pisilabasu Nasi Fawada Kana Bufangdana Laki Adubu ngasi Mahiru Shingna Kongjang Junction na Honarapadagi Numit Nini Kakiwina Oza Tarakkiba si Laibak Tibani Manamasana Numit Humnigi Manungda Wat Liba Oza Sing Tarak Trabadi School Sigi Principal So Lonshin Ba Yauna Makal Makakayagi Kongjang Sing Jungshilagani Haiki Lamlong Higher Secondary School की ओइना अंदर चाहिए मणिपुरी ओजा तो मणिपुर की ओजा ले जदे अखोई क्लास तो जदे मणिपुर की ओजा के मथकता एलिटे मणिपुरी लोगो सिंगी ओजा सिंग जो ले जदे नहान तक थारा बने था अहु मरी मंगा सुरे अखोइना रिक्वेस्ट तोइने हेता अखोई मणिपुर ओजा लेते थाबिरो ना अदो ngasi खतंग जदी ओदा किन तौरगा टेम्पररी ओइना निमिनी खतंग लाए से अखोई पामजते अखोई परमानेंट ओजा पामी निमिनी ओइना ngasi खतंग की तागा अखोई हाइगरो तुंगी फ्यूचर की नांगे मंगा लगा ngasi नोंनिनी खतंग लेता अखोई हाइबंगमगदो क्लास 9 10 ताको जाम खंगदा अखोई चैप्टर अमन खतंग दा माना नोइनमक ताको ngamni हाइबसु लेते अदो अखोई सिलेबस कवर तौबा ngамद्रे हुजि क्लास सुंचांग दे मणिपुरी क्लास संग दबसिना मरम ओइदिना अखोई तुंगी फ्यूचर की मांगली लिते मणिपुरी लोगो सिंग जु तुंगी फ्यूचर मांगली एजुकेशन डिपार्टमेंट सिंगना अथुबा मतम दखोई मणिपुरी ओजा थाबिरंगना हाइजरी Ibudo Marzing Expo Lamdam Sigi Local Handloom Handicraft Musung PM Besokarma gi Entrepreneur Sing Empower Tonanabagi Pandamda Tha Sigi Taruktagi Pangthuklagani Haina New Year gi President Kangabam Bizaya Chanuna Haikre Takiel the Labor Industrial Estate Labor MSME Office Pangthopa Paugi Mifamda Northeast Women Entrepreneur Association gi President Kangabam Bizaya Chanuna Makataraduna Ministry of Small and Medium Industry gi Procurement Amadi Marketing Support Scheme gi Makhada Center of Research on Environmental Development CRED Manipur Amasung Northeast Women Entrepreneur Association Manipur Chapter Sinduna Local Artisans Sing Indigenous Enterprises Amasung Manipur gi Cultural Heritage Exhibition Come Trade and Fair Enterprises Ibudo Marzing Expo Thasagi Tang Taruktagi Tang Tara Pauba Imphal East ki Hengang Daleba Marzing Polo Tourism Complex to Pangthuklagani Haiki Expo Sigi Marueba Pandamasi Manipur Yauna Northeast State Singi Local Artisans Amasung MSME Sing Empower Tonanabagi Pandam the Pangthukadabani Exhibition Asida internally displaced person Singna Relief Camp the Sazaba Handloom Amasung Handicraft ki Polam Sing Akanaba Stall Su Hangani PM Bisokarmagi Makada Putokba Pochai Sing Processed Food Leather Goods Kaunana Saba Traditional Materials Sing Shu Utkani Expo Sida Lamdamasigi Cultural Performance, Music, Dance na Singbasu Utpadanatana, Local Fashion, Lifestyle, Design Singi, Utuna, Miyamgi, Midfam Wananabagi Thoramshu, Yaugani, Expo Si, Mamangi, Chief Minister and Birena Hogdokani, Miyamna, Expo Sibu Sarugya Minaduna, Lamdamsigi, Kutsa Hibasing Putukli Bamadi, Culture Bu, Yokan Minasi, Haiki. Ibudo Margin Expo 2025 से Ministry of MSME की PMS scheme की मखादा approve तौरबा exhibition नमनी exhibition असिदा मणिपुर की handloom handicraft PM विश्वकर्मा सिंह न पुथोकपा अमसुंग अकोई की food products न चिंबा मैम अमगी stall हांगजगनी first day दा business summit अमा थमजरी business summit से दा कोई न थमजरी बा कुदोंग जाबा से कोई की मणिपुर दा लेरिबा entrepreneur सिंह से मतम सांग न दगी marketing की platform लेतबा अमसुंग proper guidelines लेतबदगी entrepreneur रंबदगी तोखिबा के आमसु लेरे सिगुम मैम से support तोंगनबा हाइदना marketing support से करंबा area दगी PBI financial assistance करंबा area दगी PBI अन सिगुम मैम से खना नैनारबा मतुंगदा business तौजरिबा entrepreneur अनोबो खरा ता कोई financial assistance पिनबगी खुदोंग जाबा तो थमजरी business summit ता Ministry of Micro, Small and Medium Industries Imphal ki Assistant Director Manoj Sarmana exposed the Sarugyariba Stall Singh MSME ki Procurement and Marketing Support Scheme ki Makhada approved Toraga Sarugyagadabani
punna stall humpuna saruk yagani saruk yariba stall sing expo loibaga makoi gi reimbursement ministry na pigadabani chahi ani ahum gi manungda stall masing khwaidagi masing yamna saruk yagadaba expo oiragani haiki masi expo sigi mai pakpani haina logani ministry gi oina di stall yangkhai yona saruk yaragadi mai pakpani haina lowi asigumba expo matung tabadasu pangthoknanaba honaminasi Ministry of MSME nasu mating pangani haiki. For this event, we have received 60 online applications. So once the event finishes, then these enterprises will submit the relevant claim documents to the ministry, and then the reimbursement amount will be coming directly into their savings account which they have provided. Under this scheme, our aim is to promote the local entrepreneurs. So this is one of a kind event in Manipur. So we expect many more such events to come for approval in the near future for the benefit of the local enterprises of Manipur. Lamlai Kendradagi Lanjalakliba Mahiroi Singh Mathang Chahi Lisingani Kuntarukagi Education Committee Semtuna Lemna Mahita Malagani Amashung Gwaltabi Kuldagi Hauzik Lanjalaktuna Sawambung Relief Camp Talaiba Mahiroi Ama Rohini College Kainia Kumarida Engineering Tambagi Hostel Fee Punmak Sapam Kanglipal Putuklagani Haina Fongdokre Wafama Singasi Lamlai Kendragi Manungchana Leiba Sawambung Relief Camp ta Gwaltabi Kuldagi Lanjalaktuna Hauzik Sawambung Relief Camp ta Leiriba Khunja Singa Punna Paminaduna Mipama Mapangthoklaba Tungda Fongdokhibani Kanglipal na Makhata na Handak Manipur da Thokliba Irangna Maram Oiraga Lamlai Esigi Khuntak Lancheduna Leiriba Gwaltabi Khulgi Khunja Singh Sawambung amadi Nongada Relief Camp ani da Leiri Khul asida Lenga ki thabak toba mioi ani khak lei makoi sing asisu mayum palakpa ngaktani Laibak Fabadi Gwaltabi Khulgi Mahiroi ama Rohini College Kainia Kumarida Engineering Tamba Chatkani Haibadagi Nungaiba Pao Sitabadagi Hiramasiga Mari Lenana meeting ama pangthoklaga Mahiroi asigi tha taruki hostel fee maki maikaidagi piba hobani Makhatana Lanjenaduna Lariba Gwaltabi Khulgi oiba Education Committee ama semlaga Lanjenarakiba Mahiroi Lisingani Kuntaruki academic session dagi lemna mahitam halagani haiki Lanjenaraklaba imung singda Masa Lairik Tambagi awaba mata lehelaroi awaba potlumasi Mahakna angamba thakta pugani haina fungdokhi Hojik akhoi Gwaltabi Khulji lairaba ngaktasu leiba adu mathakta muksu yum mai thadokpigibagi somung relief camp ga Nongada relief camp ga ani da tongan amuk thambira akhoi yamna wariba matam oiba lengakna heng akhoi bu hongjan hanbira kanda su akhoi gi oiba sabsaba mating thukpa khulama oinabagi damukta thorang thoksil mayam ama sininabdabdi yaroidabnina handak akhoi Gwaltabi Khulgi mahiroi ma engineering college ta laik tamba chatorije sigi laiba tha tarukse sigi magi achangba hostel gi pesajing do sales do adumadi aina puthoge ai ahan begi oina magi hostel gi senfam do pigena lakchabane lairaba yum kai mei chakthokraba Lanjenaraga leiba akoidusu adugi nungsibudo adumok akoidusu leiba aduna isajingji laik tamnabu hanarko matamda wariba mayam jingse matang 2026 tadi Gwaltabi Khulgi oina haibe education committee du dai ming pisalab jingdi wabi ranu aina loi purani si wafam jima thamge lakchabane hai tarene ko Ngasi ayuk pung mapan ga minute ni fum dorom satpa duaida Phogak Chau Ikhai Police Station gi manung chanba Salan Konjil Kaithel da chak thonglingai da gas ta gi horapko maina yum amadi dukan kaya sakre mai kanana bahona bada yumbu nupi ama sokle ka hena khudung thingai di oidre hairi maina sakraba yum madu kumbi asigi manung chanba Salan Konjil Bazar dagi Hobizam ibom sa amadi hobizam umbi jamunagi yumni amadi dukan ga punna yum adu gas tagi horakiba mai aduna imung adu da leiba freeze washing machine dukan gi polam sing amadi maruiba polam singa loinana maina chakpada yaukre hairi maina chakpa du da hobizam ibom saga thangnana leiba telem kala gi dukan amadi yumsu khara sakre makhatana thangnaba hobizam kumar gi yumsu maina chakpa du da maset ma yaukre hairi fire brigade laktringai da mai adu kanana bahonabada lamdam du gi miyamna kan hona ki amadi Moirang Fire Brigade Kangbuna pung 10 minute 10 da laktuna thangnaba yum dukan kaya ka hena amanga ta thokadabadagi kanbangam hore hari
Mamang thagi kunthra mathoidagi numit mangani Central Forest Division Forest Department sinduna Manipur gi Valley District manga Imphal West, Imphal East, Thobal, Kaksing amadi Bishnupurda Run for Forest and Environment haiba teamda khongna senduna plant trees, save trees, ending plastic pollution globally have awareness piruba environmentalist C.S. Joy Kumar Sarmagi run loishinduna. Ngasi Forest Department Principal Chief Conservator of Forest, Head of Forest Force Anurag Baspai Yauna atay officials in Harau Taramna Okre. Miyamda awareness pibagi khongchadasi awang Shekmaidagi Central Forest Division gi DFO Bikram Suresh Nadena Lamthaduna Hodokibani, environmentalist C.S. Joy Kumar Sarma Okpa Duga Mari Lenana, Principal Chief Conservator of Forest, Head of Forest Force Anurag Baspaina, Lamdam Sigi, Ina Kulaba, Umangi Potok Sing, Ngak Shenduna Madi Yokatuna Tamdun Ladiba, Umangi Resourcing, Aina Yabamongda Miyamna Seasonasi Haiki. Forest Kananaba Madi Yokatuna Tamna Honabada, Joy Kumar Sarman Loriba Togdangasi, Lamdam Sigi Miyamna, Chau Tokningaini. Katokpa Magaluna Lamdam Sigi Miam Damak Tabak Toriba, Mio Sigi Tungi Lambida, Department Mahaki Matota Basing Mating Pang Honagani, Miam Soup, Asugum Tabaksing Toropada, Mating Pang View Haiki. Our forest is very rich. We need to protect it, we need to conserve it, and we have to conserve it for this future generations as well. Moreover, the resources which are there, it should be utilized legally by the society, by the communities, and that is what our effort is, so that it should not go into the wrong hands, because when it goes into the wrong hands, they are used for their personal uses, but when it is utilized by the community, by the society, then it goes into the GDP of the government, which runs the economy. So that is why we appreciate these kind of efforts, and Mr. Joy Sharma, who has been doing this tremendous job. I have been told that he has traveled on foot in last 5-6 days to Thobal, Bishnupur and other parts of the state. Such people are required who are doing this selfless service in the society. R.K. Sanatombi Devi College of Education da lisangani kunmangadagi kuntaret fauba bet tamgadaba mahirui singi oiba Kulumdoi Suba Inauguration and Orientation Program Note AOC the Leba R.K. Sanatombi College of Education gi Auditorium the Pangthokre. Thoramadu the School of Mathematical and Physical Science Manipur University gi Din Professor Sumitra Fanjobam Institute Sigi Vice Chairman T. Asamadi Principal Dr. T.S. Premavati na Chingbasing Sarugyaki. Thoramadu Mari Lenina Professor Sumitra Fanjobamna Lamdamasigi Naha Weriba Mahiroi Singi Wakalda Apapa Poktak Piba Mahitambiba Kaknatana Makoina Naha Weriba Mahiroi Singaduna Masagi Tungi Punsida Madi Mariba Kidamakta Honaba Matamda Changba Gun Singadu Hairiba Mahiroi Singadu da Takpiba Masung Gun Singadu Selhanduna Hona Handringai Mangoinana Oza Wegadoriba Singda Leihanbagi Tangai Fadabale Haiki. Over the years, we have witnessed that R.K. Sanatombi College of Education has emerged as one of the leading B.Ed college in the state, nurturing young men and women to become leaders, promoting their employability, and in bringing change to the society and the nation. So whatever discipline you may come from, because in B.Ed I think the entry level is a BA or BAc, so you may have come from different disciplines, and I'm sure there are many who have completed their masters also and doing the B.Ed course. So whatever discipline you may have come from, by enrolling in this college, by choosing education as a profession, you have chosen a path of immense responsibility and great purpose. Haukiba July Kunipandagi July Kuntra Fauba Numit Humni Chupna Sathrakiba Pambaina Lusingba UNLF ki Tarasuba General Assembly GA Mai Pakna Pangthokre Haiki. Lubasagi Secretary Publicity and Education Sarai Rongba Toksong Cherolamada General Assembly Eduda Lubasana Lisingama Chamapal Humpumari Dagi Chatharakliba Manipur Giningtam Lalhauda Ireba Kiningtam Nabagidamakta Hawaii Ponta Pikraba Athobushingi Mafamda Minute Ani Tumina Leptuna Kok Nona Ikai Kumna Udki Hari
party bu hena mapangal kankhat hanaba anoba poram amasung pomit sing policies program khananai naduna ayaba piki party gi chana kanglon gi matungina UNLF ki 9 central committee bu dissolve tawki amadi 10th central committee ama nauna khanki 10 central committee asida nauna Central Committee member CCM wena khalabasing di Kundongbam Pambai Naurem Loya Salam Nongdol Sinam Pankei Tokchum Kambaton Kundrakpam Sanahal Khuraijam Khoimu Khuraijam Ibudo Takhelambam Thazalemba Charairongba Tokchum Kundongbam Lanjingbani 9 Central Committee da Chairman gi Togdang Purakiba CCM Kundongbam Pambai bu amukhana Tarasuba GA sina party gi chairman wena khanki Nauna Kalaba CCM Singna Pungadaba Pugadaba Togdang Singdi CCM Tokchom Kambaton Bu Central Committee na Vice Chairman Wina Kalabatungda Vice Chairman Bu Party ki Acting Chairman Wina Togdang Pukhi CCM Salam Nongdol na Party ki General Secretary ki Togdang Puragani Loina Party ki Department Singi Togdang Pugadaba CCM Singdi N Loya na Defense Secretary CCM Sinam Pankaina Secretary Department of Finance CCM Takhelambam Hazalembana, Deputy Secretary, Department of Finance, CCM Kundrakpam Sanahalna, Secretary, Department of External and Regional Affairs, CCM Khuraijam Ibudona, Secretary, Department of Organization, CCM Sarairongba Toksomna, Secretary, Department of Publicity and Education, Loinana, Department of Human Resource Development ki Secretary ki Thopuragani Hairi, Assistant Secretary Toksom Khanbana, Department of Health and Family Welfare ki Thodang in charge on a Pugani Amadi, UNLF ki Lanmi Sanglup Manipur People's Army ki Chief of Army Staff na CCM Weriba Lieutenant Colonel Khuraijam Khoimuna Thodang Puragani. UNLF ki Lup ki Kayata Khwaidagi Angamba Lup Weriba General Assembly da Manipur India conflict asi Wakai Naba UNLF na Government of India ga Chathariba ceasefire Masung Masida Channagadoriba peace talk asigi pandamdi hanana lepna kiba Manipur gi sovereignty hanjanba haiba agenda asi hongba leiroi makhatana pandam phangdriba phawba sanction gani haiba firep ama GA da lepna ki hairi maraksida break ama lominase Matamgi nungsit nungsa amadi ayinga sana maram moiraga lok tungba amadi khubana singba tatana thohalli pumna maksibu khudakta phanba ngamlaba Kapidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnau mareng chatlaga lok kangkhu khuraba Kapidon cup syrup thakpiu Kapidon cup syrup Wow Soccer company gi crown maker real Chahi Yankai Suraba Soccer Company ki Crown Maker Wheel Hauzik Market ta phangviragani Mahaw yamna leiba pisu yam chawba Crown Maker Wheel saman mayamsu mahaw yengbiu Crown Maker Wheel Honglakliba punsigi lambi sida araiba chaba yaba makhai sasinari adone hidak langthak kayama chadaba yarakte sasilliba singduna adomgi liver da kayam sokhalli khangbibra liver nabu soklaba chaning thakningba phawdaba puk nungaitaba khong hamba nungairaktaba amadi kuchu kumen senghallakti khuding maksibu ngakthok ke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule Break tungda mohana tara noksari makha tarakpa pauda prioritize breastfeeding create sustainable support system haiba theme da Breastfeeding Promotion Alliance of Manipur amadi Jiban Hospital Kakching na punna saduna World Breastfeeding Week celebration lisingani kunmanga gi palan thoram Jiban Hospital ga auditorium hall da ngasi pangthokre thoram adu da Jiban Hospital Kakching gi MD Dr. Yangkhom Asok Kumar na Breastfeeding Promotion Alliance of Manipur ki secretary Dr. James Langbam TNAI NE region की National Vice President जुवरिबा BPAM की Senior ECM Professor T.S. Nandarani ICDS Cell Kakching DPO N Parangona मरुइबा म्यूसिंग वैन सरुक याकी MSS की Senior Pediatrician Dr. W. Joseph na Resource Person वैकी Angalwadi Workers सिंह ICDS Cell Kakching की Staff सिंह सुथौरमदु द सरुक याकी explain the weather and telling Pagan Sina no mother urine
6 to 8 times pass or feeding it to putting the around 2 to 3 hours good sleep or on an average 50 to 30 grams per day gain the there is adequate for that baby. Handloom amadi lamdam sida puthok saba indigenous oba polam sing fanghaliba maya industry gi outlet ama lamfel DC office mamang da hangdokre lamdam sigi khutsa haiba singna puthok saba life adebi yong gi feed gi sadokpa bag khoihi perfume amadi cosmetic gi polam sing miyam da fanghanduna entrepreneur sing mating pinana bagi pandam da hodokliba maya industry gi outlet lamfel da hangdokpa gi thoramda Ministry of Micro, Small and Medium Industries Imphal के Assistant Director Manoj Sharma सरुग्या की Maya Industry की outlet hangdokpa ka mari lenana industry की proprietor kangabam Bizaya Sanuna industry asi maruoina lamdam asigi nupi sing empower tawna ba makoi bu thabak pi na ba pandam da hodokpani industry sina lamdam sida phangba khohi miyam nadi fai natraga phatte khangde haiduna sizna bidriba adubu mapan gi industry nadi laishilaga makoi gi branding makha da sungdoklaga puthoklaga lamdam sida amuk yonsilakliba si industry sina ukrul chandel tamenglong chingbada lomi sina puthokliba khohi laishilaga ningthizna package tawraga branding piraga manipur khakta da natna north east national amadi international gi market ta yohonba masida natna अखोइना साजरिबा प्लास्टिक लेदर न साबा बैग सिंग अखोइगी फी साबि सिंगना पुथोकपा फी बैग ओइना सारगा मियामना सिजननबा पुथोकपा लमदम सिदा पुथोकलिबा वेनर गी कॉस्मेटिक आइटम सिंग मार्केटिंग पीबा सिना चिंगबा पांदमदा इंडस्ट्री असि हांगदोकपनी हाइकी अखोइगी मणिपुर की एंटरप्रेन्योर से मणिपुर की एंटरप्रेन्योर हाइबदे हनी फार्मर गुंबा लेब मैम से प्रॉपर पैकेजिंग तौदबना मरम ओइराकांदा मार्केट से वाटपा खोइजिबु अफबरा फतबरा खंगदे हाइने इथोपिरंबा खोइ मैम से मपान लमगी अतोप कंपनी सिंगना लोशन बिरगा मखोइगी ब्रांड नेम एंड असुगु मैम से सिजनर मतुंगदा मणिपुर दा मुकलाकपा हंदकते खोइ मया इंडस्ट्री न सेलिसे एनी पार्ट ऑफ मणिपुर दा पुथोकपा उखरुल की हनी ओइसनु चांदेल की ओइसनु मखोइना पुथोरकपा हनी मैम से सी प्रॉपर पैकेजिंग तौरकांदा मणिपुर की ब्रांड नेम अमा हापिरगा नॉट ओनली इन मणिपुर नॉर्थ ईस्ट नेशनल मार्केट एंड इंटरनेशनल मार्केट कवर तौबा हाइबदो कोई मया इंडस्ट्री की पांदमनी मणिपुर की हैंडलूम प्रोडक्ट्स से प्रमोशन तौना बहनबदा अखोइना मपान लमगा टाइटअप तौरकांदा मणिपुर दी फैक्ट्री से मतिक चाना लेतबनेना कोई सिदगी फीना जिंगबजे थारगा मपान लमदगी अहनबदा अखोइना सैंपल प्रोडक्ट खरा तुहंजरे हुजी हुजिकी वइनादी सुमाइना कोऑर्डिनेट तौर चसरी अदुबा अथुबा मतमदा था अनि होंगे मनुंगदा मणिपुर दो अचौबा फैक्ट्री मा मैम सुमिनबा याबा मफम मी चहुंगुंबा एम्प्लॉयमेंट पीबे याबा एरिया अमदा कोई हांगतोक सके हाइबदुने Dalit member Lakama Henbagi Yum Saragani Haina All Manipur Dalit Development Association ki President Dr. T.M. Razen Ayanbana Fongdokre. Kurai Chingang Bamlekai the Labor Lupsigi President Yum the Pangtopa Paugimi from the Razena Makata Raduna Association as in the Lamdam Sigi Shotara Bamui Singi the Makta Baikalak Patabak Toram Singi Manungchana All Manipur Dalit Development Association Lamdam Sigi Late the Lyra Singi the Makta Yum Sabina Bahaiduna Central Government Memorandum Pisin Kibadu Handak Chahida Soidna Center the Ayaba Piraklagani Habagit Hazaba Chauna Lady Haiki Maramaduna Yum Kayamadi Lam Lajadaba Dalit ki member Lakama Romda Lam Lemna Piduna Yum Sanana Bahonaragani Luinana Association as in a Lamdam Singing Kaibu Ngak Shena Bugidamakta Chingamusung Tampaki Mapam Singdagi Dalit Arbi Sangbatuna Manipur Gingam Kai Ngak Nana Batabakshu Paikat Pahore Haiki Luinana Chingamusung Tampaki District Taratrukta Laiba Laitalai Bangang Shingidamakta Association Asina Dalit School Linkatuna Lemna Mahimasin Tamhanana Bapandam Thamli Masida Lamdam Sigi CSO Singamusung Miyamna Puna Sagot Minaduna Laitalai Singi Kudung Chabasingasi Long Nabagidamakta All Manipur Dalit Development Association Dagi Poma Malobiduna Member Obiu Heidi Manipur Dalit Agri Unit Amoina Koi Hangdore January Manunda Masida 5 lakh Lomi 5 lakh Singna 3 lakh Tampakten 2 lakh member Lownel I Koi like the Lai Lomi Yesi father of nation Lomi si Low Ribadana Sinjafu Torukra de Karai de Kona Sari Induna Aduna Sai Marui Bani Aduna de Lomi si Yamna Marui Aduna 5 lakh Lomi sing the bigger that was say in the government the Koita la see Adu Lomi da
पीबी याबसी 20 लाख पीबी होइना खोई डिमांड तौजरी दिल्ली स्कूल से खोई लम्फेंगे पयाइदा सानबी कमिटी सेंगरे मदे ममांगी सही अनि होंगी ममांगदनी आई खोई अमुतंगदी खोई इंडिया गवर्नमेंट पीरिबा खुदोंग चाबसिंग असे मतांग साना खोई लौसी हाइनो पोक्त लेबा MM फाउंडेशन की ब्रांच ऑफिस ता MM फाउंडेशन अमदी नेशनल NGO अनाहिता का पुल्लगा चलाइगदबा केयर गिवर नर्सिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग सेंटर मंगसी संगाख्रे थौरमदुदा पासोई केंद्र की MLA सापम कुंज किशोर सिंह नाथोब मिथुंग ओइखी ट्रेनिंग असी नुपा नुपी अनिमकना तंबा याई मसिगी स्किल लेरबा मियोई सिंहबु मणिपुर की मपान थबक पीगनी ट्रेनिंग असी हौजिकी ओइना सुमनतगी लुपा लिसिंग अहुम खक्त पीरगा मियामदा तमननबा तंजा फंगहले कोर्स असी तंबा लोरगा ट्रेनिंग सिंहना 15 days internship फंगनी मसी नहा सिंगी ओइना यामना चावबा खुदोंग चाबा अमनी अमा मणिपुरदा पीबनी हाइखी हौकिबा चैचत अमा इराई नुमिता मणिपुर पुलिस ना इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के सगोलमांग पुलिस स्टेशन कोनबा उयमपोक मनिंग लेकाइदा लेबा मयुमदगी फारे हारिबा लिशम सनायाइमा एलियस थांजिंगानबा एलियस थौजाल हारिबा मियोयसी प्रिपा की रेड आर्मी की सर्जन अमा ओइना पार्टी की लैफमदगी लिसंगनी 13 की फेब्रुआरी 19 मिसेल अमा ओइना लोन सेनखिबनी मागना पार्टी थादोक्तुना चेनखिबा मिकुप्तगी ngasi फावबदा लुपकी ओइबा थबक थोरम अमतदा अमत सिनखिबा लेते अमदी पार्टी के समनखिद्रबनी हारी लो नथिंग ख्रबलुबसगी डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिसिटी एंड प्रोपागंडा की पब्लिसिटी ऑफिसर मंगाल कुमन की चेरोलमना मणिपुर पुलिस ना थांजिंगानबदगी फारिबा तो पुलुप अमगी लेटर हेड मंगा दुना महाक पार्टी के समनद्रे हाइबसी मसाना ताक्चरबनी मणिपुर पुलिस ना हारिबा मियोयसी प्रिपाक रेड आर्मी की सेल्फ स्टैंड लेफ्टिनेंट ने हारिबसी युमफम याउदबा अरानबु वाफमनी हारी प्रिपा की मिंगदा सलखाई तुमखाई तौबसिंग पार्टी की मिंगदा सेंगबा यावोल सादुना लनाई केस के अपाइदुना लेबाक मियामदा प्रिपाकपु मिंगसत थियननब होनरिबसिंग पार्टी न मसक खंगले मकोइना मसाना खंगना थुबदा पार्टी द संजरकदबनी नत्रबदी अकनब सैराक पीरगनी हारी लोइनना मियामना लुप की लेटर हेड याउदना पार्टी की मिंगदा सलखाई तुमखाई लाकपसिंग मतमसाना पार्टी द पाउ पिबिरो अमदी हारिबा निंगतम यावोल की माइकुम उपा सासनबा मसाना मसाबु यावल लानमी सिंह हाइजब सिंह असिबु मालेम की लेमाइदगी मरु फंगना मुथतपदा लेबाक मियाम की थौदांग लौबियो अमदी मतेंग पांगबियो हाइडी एजुकेशनल गाइड सेंटर EGC थौबाल मोइजिंग नसिंदुना मोइजिंग खोंकोक्ता वाटर सप्लाई स्कीम साजिलकपदगी खुलसिद थोकलिबा इशू की मतंगदा ngarang थौबाल मोइजिंग थोंजाउदा मियाम की मिफम अमा फमदुना खनन नखरे EGC की प्रेसिडेंट अब्दुल रजाक MM ना मोइजिंग खोंकोक्ता लेबा EGC की पतालेंदा सेंटर असिगी अयाबा मत याउदना नंफुदा वाटर सप्लाई की कंस्ट्रक्शन तौसिलकपा लाइबक थीबनी हाइकी प्रॉपर डिमार्केशन अमा तौदना EGC की चपचाबा लमखै खंगदोकलब मतुंगदा मियाम की इसिंग थकननब वाटर सप्लाई की कंस्ट्रक्शन तौबगी मतंगदा ओइथोकपा लंबी सिंग पुथोक्तुना मियाम की अपाम थुंगननब होनबा हाइना वारेप लौख्रे मियोई खरगी फतबा थविन सिंदगी चमजरबा लेकाय अदुगी मियाम नुपी अंगांगसिंग इंसिंदुना लानना लमजिंगदुना हौकिबा चहीगी अप्रैल 13 SDC ना टीम डिमार्केशन लाकपा यारोय हायनखिबा अदु अकनबा मोंगदा मिफम अदुना कंडेम तौखी मियाम की लुसिंगबनी हारिबा लीडर सिंगना मियाम की थबक तौबदा थमोय शेंगबा वाटपदगी मियोय खरना EGC बु मिंगसा थियननब होनबदा लीडर सिंगना तासन उसिनदना लैथोकपदगी थोगनिंगदबा वाथोकसी खुलसिद थोलखिबनी हारि हौजिकती मसि कोर्ट लेख्रे कोर्टना सुम वायल तौरकलगनी लाइबक थीबदी मियामना अथुबदा अफबा इसिंग थकपा फंगंदबा असिनी मिसम मियामना शेरानबा लंबी चटपगी महुत्ता मरी लेनबा अथॉरिटी नत्रगना कोर्टना पिरकपा डिमार्केशन की थबक थोरमसिंगदा कोऑपरेशन पीबा हाइनसु वारेप लौखी वाटर सप्लाई की कंस्ट्रक्शन तौसिलकपा मोजिंग खोंगोक्ता लेरिबा पटालेन असे टोटल डिमार्केशन तौरगा असे लमखै पुथो लबगी मतुंग खत्तदा मियाम की इसिंग थकनबा वाटर सप्लाई की कंस्ट्रक्शन तौबगी मतंगा ओइथोकपा याबा लंबीसिंग पुथोकदा प्रजागी अपामा थुंगनबा खोरनबा हायना लेनरे वेस्टेड इंटरेस्ट मियोय खरगी फत्तबा
ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯆꯝꯖꯔꯕ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯕꯨ ꯂꯥꯟꯅ ꯂꯝꯖꯤꯡꯂꯒ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜꯒꯤ ꯇꯥꯡ 30, 2025ꯗ SDCꯒꯤ ꯇꯤꯝꯅ ꯗꯤꯃꯥꯔꯀꯦꯁꯟ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯇꯧꯍꯟꯗꯅ ꯍꯜꯍꯟꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯟꯗꯦꯝ ꯇꯧꯈꯤ. ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯦꯆꯤ ꯈꯨꯟꯒꯤ ꯁꯟꯖꯥꯕꯨꯡ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯅꯤꯅ ꯂꯣꯟꯅ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯄꯇꯥ ꯇꯥꯁꯤꯜꯂꯝꯕ ꯑꯗꯨ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯁꯤꯡꯅ ꯊꯤꯒꯠꯄꯤꯗꯨꯅ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯋꯥꯌꯦꯜ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯅꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄꯇꯥ ꯀꯛꯊꯠꯄꯤꯔꯛꯄꯕꯨ ꯄꯦꯆꯤ ꯈꯨꯟꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯑꯄꯦꯟꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ. ngasi Pesi Youth Development Club ta paugi mifam ama pangthoktuna club asigi secretary P Devi Gaurana Pesi khungi Sanjabungda leikai gi oibu water supply scheme ama saba horakpada Sanjabung asigi saruk point chama ga marfudra rom gi jaga asi miyoi anina loan na pata tasilam le haiba khanglakpani haiki masigi mayokta leikai miyam na mari lenaba lenga ki department singda wakatun lakhibani lengak na miyam gi wakat tabiduna asumba wayel tobirappa masung makoi ani gi pata kakthat pikhiba asigi damakta lenga ki thomi sing maruoina lenga ki settlement ki director DC Thoba SDO Thobal amadi Revenue Department ki staff punamakpu Pesi Khul gi club village authority amadi Maira Paibi gi maikai dagi ngamkai leitana thagat pa phongdokhi asumba wayel satharabada makoi anina khulgi miyam amasung lenga ki department ki miyoi singbu lana uhanba yaba wafam kaya social media ki khuthangda hairakliba si topiu makoi anina lekai gi water supply scheme sagatpagi thabakta apanba piriba si khudakta lepiu makhata na dumak chatharaklabadi makoi ani gi mathakta lengak na mideng changbiu haiki Sanjabung oina leiraklaba state level amasu oiriba lamasibu lanai miyoi anina lana pata sangsilamagi matangda akoina mari lenaba department singda Pechi Khul Pechi Club Pechi Maira Paibina achumba langlalangjin puthokpiu haina thamjakhiba wafam pumba thabak ton thokpirapagi damakta Pechi Khul Pechi Club amadi Pechi Maira Paibi gi maikai dagi haningai litana thagatchari sarkar gi maikai dagi pawwa asuk phajaba wayel achumba wayel puthokpira phawada Siri Kaisam Borjendro Masamuksu Telecom Office ta ASI oina pubiriba amadi Yumna Mukta Singh BDF posta leibiriba mi ani sina masa khaki khanduna Pechi Khul amadi department digi tawriba thabak thawai singbu aranbo mawongda unabagi damakta social media da phongtok pirakpasi yamna laibak thibani matung tarakpadasu hariba mi ani sina hojik sagaliba water supply gi semka sagaliba sidasu makhata na yetpiraktana su club amadi khulgi maikai digi noluk ningsing jabaga loinana makhata na yet papan ma pirakpa taragadi mi ani sigi mathakta sarkar gi maikai dagi su athu matamda miyeng changbiu haina noluk ningsing jari Manipur University of Culture ngasi MUC Extension Campus Kanchipurda thama subna Shanghai Theatre Academy China gi Shanghai da Chinese Opera Summer School Scholarship fangduna India represent toruba Dona Ngairang Bamadi Undana Lima Pokpambu MUC Teachers Fraternity na taramna upagi thoramama pangthokre China gi Beijing Indian Embassy da Manipuri performance Leishal Koba cultural performance amusu utki masida thang leiteng jagoi Thogol Jagoi, Pena Ishay Amasung, Kanglei Thokpa, Sinachingba, performance Singshu Utuna, Chinese Babuk Singbu Pungning Huki. Performance Asina Indian Embassy da Manipuri performance Utpa Ahan Bani, Kongchada Sida, MUC Deputy Registrar, Dr. Laurembam Surjitsu, Doinaki Heidi. Lakipur branch ki manungchana YMCA gi Sribar unit semkre, Sribar gi Sivatila Mamang Laikai the Famkiba Mifamasada Lamdamadugi Maibel Ozaguru Singh Sarukyaki Mifamasada Sivatila Mairagi President T.S. Amita YMCA gi President Roman Luang Advisor Dr. Raju Kumukcham Amadi Sri Bargi Anchalik President Kamini Devi Atai Makhata na Mairagi Ima Biromoti Nomita Mangan Singha Kesho Kumar Haishnam Binoy Ahibam Chinglai Ngamba R.K. Thambau Shanana Jingbasingshu Sarukyaki Sribar unit ki in charge when a Y Amrit Kanta Hapkre Madi Mui Kunitwina Saba unit Amasu Semkre Saitun Gram Panchayat ki Manung the Ladiba ex serviceman Singh Bukumbi Asig MLAS Prem Chandra na Pung Thogatpa Madi Makoina Tawhaning but Sakwa Thorangi Tabak Thoram Kayagi Matangda Punna Kana Nabagi Mipamama MLAS Prem Chandra ki Salan Kunjil the Libuyum the Pangthokre Thoramatuda MLAS Prem Chandrana government ki thabak thoram kaya toram laga thabak tagi potha duna leibasingda wakhal hakchang sontha danaba haiduna
ai leiri aikhoi mayam leiri punna amaga share taunoduna thengnarapa wa nungai sing liduna wakhal hanthadana ba haiduna thoram si pangthokpani haiki miyamna yadaba lambi adudagi khak chatloi miyamna mapuni mahakna miyamgi paukoloi ni haiki Yang muna kalga ay mamalaman alaman singa ay kudot wat mamamdan tigyan ay wakal na dilay ni ano ba tansa masagi ligyan na nilisik kaya ama sahi ani sukna tumboy saboy lay singar marga kay sa ko niya ay kudot ki sahi simidi kapi gani ay soy na ay tamoy din tapsam ni ano pa ba bigin tamoy buhon se ay darani iri ko pa ko tan tumom lagi sunan ni iri da nang iri da sitang hafsal din na pazani ay di aham mo se may din jara pada apu pa ba ila tanin ko bigin tamoy tu law ba adu ko rector hay dare ko ko man ni na ay si o je se ko masay ko maya ini ko masay ko ayo hendio pero ayo se ke ibu maya na ano ako busingay da ang ko yam se maya na ko kuling mo ibu da ijazare ya Kumbi Wangu Maike gi oiba Kanglei Park Students Association KSA Kumbi Zonal Council hangdokre thongmanana saukhat minaba mahiroi khunai amadi mahiroi singi oina sothaduna leiriba singbu menkhana bagi wakhalonda KSA Kumbi Zonal Council asi Kumbi College ta mahiroi singalona punna hangdokhibani KSA Kumbi Zonal Council gi thaupugadaba singadudi President da Amom Gobin VP da Haubizam Isaac Newton Wahengbam Sanakomba Nongdamba Khangembam amadi Secretary General da Huidrom Vidyasagar Khankre hairi Kumbi asigi manung chanba wangu sabala wang laikai dagi Pukrambam Ningthem Chandra amadi maki imung manung punna Kumbi asigi MLA S Prem Chandra ga punna satminaragani haiduna MLA ga punna sakhang maikhang nabagi asamba thoromama wangu sabala wang laikai da leiba Pukrambam Ningthem Chandra gi yum da pangthokre Thoramadu Wangu Tera Gram Panchayat ki Administrative Committee ki Chairman Soriba Pradhan Potsangam Balesor Upa Pradhan Amum Binod amadi GP du ki Ward Member Sung Saruk Yaki Hausa Loishalak pada maru iba pawamuka na pizari Manipur apun bagi saktam da singnarakpagi mayok tale singama chamapal marfudra taret ta satkiba miyam gi khongsatpu ningsingduna 19 lakh suba Manipur Integrity Day thoram pangthokre India lengak na waroishin purak na bohona dabana ngasi fawda Manipur da tangdu leitabang amhandabani haina amuko gi President Fairoizam Nando Luwang na haikre DI Tatana Thombada Gari Masa Tungduna Lakpa Mama Masa Laikidre Amasung August Mapan gi World Indigenous Day Thoram Yelhomi Singh Punna Sarugyamina Sihaina Indigenous Peoples Forum Manipur na appeal tauri Masig loina na hausa fawbagi oina di ISTV News matang sida tension jari mireng tabiriba punamakpu amuka hana kurumjari